Zdravo, moje ime je Sara i u ovom tutorijalu krenut ćemo da pravimo igricu u Pythonu. Koristit ćemo biblioteku Pygame, a radit ćemo u razvojnom okruženju idle. Hajde za početak da vidimo kako treba da izgleda finalni produkt, odnosno završena igrica. Ovu igricu nazvali smo Flappy Bird. Iako podsjeća na igricu Flappy Bird, postoje neke značajne razlike. Naš junak, plava ptičica, po defaultu lebdi, a njeno kretanje indukuje se pritiskom tastera na tastaturi. Za kretanje uvis, na dole, napred i unazad koriste se strelice. Postoji dodatno kretanje gde ptičica naglo krene da pada ukoso, što se postiže pritiskom tastera Space. Cilj je da igrač što duže izdrži, prilikom toga skuplja novčiće i izbegava objekte. Za svaku sekundu koja protekne, igrač dobija 30 poena, a za svaki ulovljeni novčić 200. Od objekata se pojavljuju zgrade, ptice i avioni i ukoliko igrač udari u neki od njih, tu je kraj igre. Vremenom, igra postaje sve teža i teža jer objekti ubrzavaju. Cilj je sakupiti što više poena i ukupan broj osvojenih poena se prikazuje na ekranu kada dođe do kraja igre. Naravno, ne može se sve odjednom odraditi, te ćemo ići malim koracima. Hajde sada vidimo kako će naša igrica izgledati nakon ovog prvog tutoriala. Imamo prozor u kome se odvija igrica, sliku za pozadinu, našu plavu ptičicu i svakog objekta po jedan primerak. I to zgradu, neprijateljsku crvenu ptičicu, avion i novčić. Nema kretanja, nema sakupljanja poena, nema gubljenja igre. Ovo ne bi trebalo biti teško napraviti, stoga hajde da počnemo. Pre svega, sa linka tinyurl.com/game-bird skinite folder u kome se nalaze svi resursi koji će nam biti potrebni. U ovom tutorijalu ćemo odatle koristiti slike. U tom folderu na rootu ćemo kreirati glavni fajl. Pokrećemo idle, pa idemo na File, New File, File, Save As, maingame.py. Py je ekstenzija Python fajlova. Da bismo definisali prozor u kome se odvija igrica, moramo da razumemo kako funkcioniše koordinatni sistem ovog grafičkog interfejsa. Za razliku od standardnog koordinatnog sistema koji se koristi u matematici, ovde se koristi malo drugačiji koordinatni sistem. Koordinatni početak nalazi se u gornjem levom uglu i predstavlja nulti piksel. Vrednosti na x osi se udesno povećavaju, a na y osi se povećavaju na dole. Nema negativnih vrednosti. Tačka je predstavljena pikselom nenegativnih x, y koordinata i koordinatni početak se nalazi u 0, 0. Naš prozor biće dimenzija 640 x 400 piksela, te ćemo uvesti promenljive v za širinu i h za visinu. Da bismo podesili pozadinu, moramo prvo da učitamo sliku
preko ovoga. A onda i da je transformišemo da bude dimenzija koju smo odredili za dimenzije prozora. Ove dve naredbe možemo smestiti u jednu liniju koda. Komentari se pišu tarabom i kompiler ih ne uzima u obzir prilikom kompiliranja. Pygame je biblioteka koja sadrži razne module. Neki od njih ćemo i mi koristiti, pa je potrebno da importujemo Pygame. I inicijalizujemo sve importovane Pygame module. Prilikom pozivanja funkcija i metoda iz Pygame biblioteke, uvek ćemo ispred imena funkcije imati Pygame tačka, što smo već mogli da vidimo. Jedan od modula je display, a set mode je funkcija unutar tog modula za kreiranje instance, odnosno uzorka prozora za prikaz. Ovime smo inicijalizovali prozor za prikazivanje. Da bismo nacrtali sliku preko prozora, iskoristit ćemo funkciju blit. Sada imamo nešto novo za prikaz, a u buduće će biti sve više stvari za prikazivanje, pa ne bi bilo loše da updateujemo delove ekrana za prikaz. To činimo preko display update. Ako pokrenemo program, vidjet ćemo da smo uspešno kreirali prozor i postavili mu pozadinsku sliku. Hajde sada da napravimo našeg junaka, plavu ptičicu. Kreirat ćemo novi fajl bird.py na rutu. Python je objektno orijentisan jezik. Objekat se sastoji od atributa, podataka i metoda, odnosno funkcija koje rade sa podacima. Klasa je na neki način template, odnosno mustra, šablon za objekte. Objekat je jedan konkretan primjerak sa konkretnim vrednostima atributa. Nama sada treba jedan ptica objekat, te moramo napisati klasu koju ćemo instancirati kako bismo dobili taj objekat. Prema konvenciji, ime klase započinjemo velikim slovom, a svaku narednu reč lepimo za postojeću, takođe velikim slovom. To je takozvani upper camel case. Konstante pišemo velikim slovima sa donjim crtama između svake dve reči, a sve ostalo pišemo malim slovima sa crtama između reči. Kako ćemo i ovdje koristiti Pygame, potrebno je da ga importujemo. Ovog puta ćemo to raditi sa aliasom, odnosno drugim imenom. Sad svaki put kad treba da pozovemo neku funkciju iz Pygame, umjesto Pygame pisat ćemo pg. Na taj način skratit ćemo vreme kucanja, što sad možda nije toliko izraženo, ali kada radite na većim projektima i često pozivate bibliotečke funkcije, ume dosta da znači. Počinjemo pisanje klase.
class bird. Napomenula bih jednu bitnu stvar. Python idle razlikuje razmake tabom i razmake spaceom. I ukoliko probate da kombinujete oba, prijavit će grešku. Tako da je neophodno da se u startu odlučite hoćete li koristiti tab ili space tokom celog projekta. Prvi argument u svakoj metodi je self. Objasnit ću uskoro i zašto. Donje crte kod init pokazuju da je to specijalna vrsta metode. Init nije konstruktor. New je konstruktor. Ali, pošto nemamo potrebu da menjamo defaultni konstruktor, init će nam biti metoda, to jest init će nam služiti za kreiranje objekta navedene klase. Konstruktor se obično koristi za inicijalizaciju, odnosno za davanje početnih vrednosti atributa objekta te klase. Ako napišemo self.x jednako 10, na taj način ćemo za objekat klase bird podesiti njenu x koordinatu. Ono što je bitno jeste da uvučemo. Ja koristim tabove. Vi koristite šta se vama više sviđa, samo je bitno da od početka do kraja se održi konzistentnost. Self u Pythonu je isto što i this u C#. Self se odnosi na trenutnu instancu klase, a pomaže da se razlikuju parametri metode od atributa objekata klase. Definisat ćemo sad y koordinatu, sličicu za našu ptičicu i prozor na kome će se crtati. Završili smo inicijalizaciju. Sada prelazimo na metodu za crtanje instance klase bird, odnosno objekata. Kod Pythona, za razliku od ostalih objektno orijentisanih jezika, sam objekat se prosleđuje kao prvi argument metode. Bird od screen 200 kreiramo objekat b i sad b.draw je ekvivalentno sa bird kao ime klase .draw od b. Jer kad pozovemo metodu sa nekim argumentima, pozvana je odgovarajuća funkcija klase sa objektom nad kojim se izvršava pre tih argumenta. Zato smo kod init metode imali self kao prvi parametar. Ovo je metoda za crtanje ptičice. Trebalo bi da nam je sve već poznato. Da bismo koristili bird u main.game.py, potrebno je da importujemo file i klasu. From bird.py import bird. Sada možemo da konstruišemo objekat i nacrtamo ga. Sa PyGameQuit odradit ćemo deinicializaciju svih PyGame modula i prozor će se zatvoriti. Da se to ne bi desilo instant, pauzirat ćemo glavni thread na 5 sekundi.
Thread je proces koji se izvršava, mada mi ovdje koristimo samo jedan glavni thread, ali moguće je paralelno koristiti više threadova. Time sleep 5. Sleep se nalazi u biblioteci time, pa ćemo morati da je importujemo. Ako pokrenemo program, vidjet ćemo da se u prozoru pojavila naša ptičica na poziciji koju smo odredili koordinatama. Vratila sam se da zakomentarišem ove dve linije koda. Ovo će stajati radi objašnjenja za self. A sada možemo ponovo da pokrenemo. Vidimo da se u prozoru pojavila naša ptičica na poziciji koju smo odredili koordinatama i da se prozor zatvara nakon 5 sekundi. Sada pauzirajte ovaj klip i na osnovu klase bird probajte sami da napravite klase za protivničku pticu, zgradu, avion i novčić. Potrebno je da imaju svoje koordinate, njih odaberete sami, i sličicu za prikaz. Nju imate u folderu Images. Svaka klasa treba da ima metode init i draw. Ove klase će biti vrlo slične klasi bird, tako da ne bi trebalo da imate problema. Pauzirajte sada klip, probajte da odradite, pa kad završite, odpauzirajte ga i uporedite. Ovako bi trebalo otprilike da izgleda py file za protivničku pticu. U redu je da se razlikuju koordinate, kao i još neke sitnice ukoliko vam program radi. U tom slučaju, bravo, super ste uradili. Za zgradu, avion i novčić dodali smo jednu novu funkciju. To je rand int. Nalazi se u biblioteci random i daje pseudonasumični broj iz opsega koji navedemo u okviru zagrada. Dodali smo nasumično crtanje ovih objekata jer, kao što smo vidjeli na početku, protivnički objekti se neće uvek pojavljivati na istom mestu, ali hoće u određenom delu ekrana. Avion će se crtati na visini 20, 40 ili 60 piksela. Zgrada bilo gde između 270 i 310 piksela. A novčić bilo gde na visini od 0 do 380 piksela. Da podsjetim da je koordinatni početak u gornjem levom uglu prozora. Sada ponovo pauzirajte klip i pozivajući konstruktore kreirajte objekte ovih klasa u glavnom fajlu maingame.py, a zatim i nacrtajte te objekte. Ne zaboravite da importujete ono što koristite. Evo kako bi to trebalo da izgleda, pa uporedite sa onim što ste sami uradili. Na početku imamo import svih fajlova i klasa koje smo dodali i koristili. A ovdje imamo i kreiranje i crtanje protivničkih objekata. Kada pokrenemo program, sve ono što je do sada zvučalo apstraktno postaje konkretno i možemo biti zadovoljni postignutim. Nadam se da niste imali problema da ispratite tutorial, a ukoliko imate bilo kakvo pitanje u vezi sa ovim što smo sada prešli, slobodno mi se javite. Pozdrav!